Почитуван господин амбасадор Кристоф Лериголер, амбасадор на Република Франција, почитувани присутни, почитувани колеги, гости и сите присутни кои што навистина со голема чест и голема благодарност би сакала да ви пожелам добре дојде на денешниот настан, посветен на представувањето на иновативна радионуклидна терапија, технологија, како значаен чекор напред во современата медицина и третманот на пациенти со најкомплексни заболувања, посебно во онкологија. Вашето присуство денес представува силен поттик на сите кои работат на развојот на здравствени иновации, бидејќи токму преку заедничката соработка помеѓу институциите, науката и меѓународните партнери можеме да овозможиме подобри, посигурни и поефикасни терапии за пациентите и во нашата земја и во регионот. Настанот со голема чест е организиран од страна на Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, во соработка и голема помош и поддршка на Амбасадата на Република Франција и Францускиот институт во Скопје, а се однесува на предавањето на нашиот гостин денеска, визитинг професор на нашиот факултет, Жан-Франсуа Жестин од Универзитетот во Нант, како еминентен француски истражувач, познат по својата научно-истражувачка дејност во областа на радиохемија, во хемија на производство на радиоактивни изотопи и радиофармацевтски препарати за медицински цели и нивна примена за диагностика и терапија, и воедно директор за истражување на Инсерм 1307 при Универзитетот во Нант, со наслов Новина во онкологија, алфа-терапија како предизвик за подобар третман на ракот. Très heureux de faire la connaissance du professeur que je remercie d'avoir pu dégager du temps pour venir pour donner cette conférence, une conférence qui est une occasion importante de rappeler que la France est un acteur majeur en matière de recherche médicale au niveau européen, au niveau mondial. C'est quelque chose qu'il importe de rappeler avec que ce soit dans le domaine universitaire ou dans la recherche, des performances de très haut niveau. Pour donner une conférence sur un sujet évidemment particulièrement important et qui malheureusement, si j'ose dire, concerne beaucoup de monde et qui porte sur un sujet qui touche l'ensemble de nos sociétés, sur les meilleurs moyens de traiter les cancers et d'apporter un meilleur suivi médical et thérapeutique aux patients. J'en profite également pour dire que pour l'ambassade et l'Institut français de Skopje, toutes ces occasions qui peuvent être saisies pour renforcer les relations non seulement académiques mais plus spécifiquement dans le domaine de la science et de la recherche font partie de nos priorités. D'une manière générale d'ailleurs, ce qu'on appelle la diplomatie scientifique est une des priorités de l'action extérieure de la France. La médecine, la recherche médicale est évidemment un point d'application de cette coopération, et on a aussi la chance, ou le hasard, mais utilisons les hasards du mieux possible. On a la chance d'avoir actuellement en France un ambassadeur de Macédoine du Nord qui est lui-même un médecin et qui est très impliqué dans ce domaine de la coopération médicale, et on peut raisonnablement espérer que dans les années à venir, nous continuerons à développer ces courants d'échange en matière de médecine et de coopération. Bon, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Alors je témoigne, c'est vrai que Emilia a fait énormément pour me faire venir ici. Donc je tenais à remercier Monsieur l'ambassadeur d'être là avec moi aujourd'hui, avec nous. J'espère que Monsieur le Premier ministre pourra avoir l'occasion de réécouter une autre fois cette présentation ou une autre présentation. Je voulais remercier aussi Monsieur le recteur de l'université de Goce Delchev et l'Institut français aussi. Je suis très honoré d'être en face de vous aujourd'hui
et aussi tous les membres de l'assistance. Je suis très heureux d'avoir été invité pour vous présenter ça, sur une thématique qui est très forte, très importante pour nous. Effectivement, je suis professeur invité grâce à l'initiative d'Emilia. Mon propos aujourd'hui sera sur la thérapie innovante en alpha. Je vais vous expliquer un petit peu quel est le topic. Et en fait, ce que je voulais surtout, sur lequel je voulais insister, c'est que depuis quelques années, on a essayé d'avoir des collaborations entre la Macédoine du Nord, la France et au niveau européen. C'est quelque chose qu'on fait depuis 4 ou 5 ans maintenant, et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Il y a eu beaucoup d'échanges, des échanges aussi d'étudiants. Il y a une étudiante qui est là-bas aussi, qui est venue chez nous plusieurs fois. Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant au niveau européen à mettre en place. Et entre nos deux pays, c'est vraiment très important pour moi. The title of the presentation now is Radiation Hope. So the fact is we created a network entitled NOAR, and we are using astatine therapy. And we thought that this creates a new area, in fact, to was innovative and innovations regarding, to treat cancer in North Macedonia. Целокупната оваа исцрпна дискусија која што оди само во прилог на причината зошто нашиот гост е тука и зошто доктор Франсуа Жестен го избравме за визитинг професор баш во оваа област. Голема благодарност уште еднаш до Францускиот институт и до амбасадата на Република Франција за иницијативата и на некој начин предизвиците ваков тип на настани да отвара дискусии и на некој начин полека да влегуваме во нешто во кое што би било не добро сите да се сложуваме за тоа што го кажуваме, туку излевањето од комфортната зона на работење да ни овозможи полека, но сигурно да влегуваме во развојот на новите технологии, во развојот на науката и да бидеме навистина, како што и реков на почетокот, Македонија да биде, како што била од секогаш, еден хаб, една препознатлива точка на Балканот, со целокупна подршка на сите во делот на развојот не само на нуклеарната медицина, односно и на радиофармација и производство на изотопи, и тоа што сме биле некогаш, почнувајќи од професорот Исак Таџер, кој што 50-тите години од минатиот век прв донесе радиоактивни изотопи во Македонија, паралелно со целокупниот предизвик што светот во тоа време го носеше, да продолжиме во таа насока. Посебно би сакала да го поздравам господинот кој што е представник на Светска здравствена организација кај нас, така да навистина и во иднина и Меѓународната агенција за атомска енергија и Светската здравствена организација ќе ни значи ветер во грб на сите нас кои што работиме нешто. Уште еднаш дека сето ова ќе го повториме во некое друго време, во некое друго место, со нови идеи и веројатно можеби со нешто што во меѓувреме ќе го работиме како иницијатива.